Taman tanat mai. Taman kawang miki siwa hem. Loka. Taman by hem number 476. 476. Number 460. 460. Asaya Chisoda Kanda. So
470. Hymn number 470. Tawa Chisuli. Number 345. 345. Jiso, anu launching simpa. Jesus
Hymn number 343. 343. Kawang Jisu Minyong Tơ. Taman Tuiwang Puna Tơ hymn loka. Hymn number 343. Ebetau Puna Meng Kamaton. Moilan Samsa Yung Yang Loka. Tau wang mapu pai bu ayan ha ying. Kata atama tau pa ha ying ha ma I cinde bu ayan olak. Hayanga tau ida falak ha yinga ama. Tau hatau kadong yu ayan jingna pai. Hallelujah! 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 Awang na teman mulan kawang pada menyong fa hadau ki bu hibak amai kawang mohiman bu chingna nang hayang atau tani hadau kum chingda pai ok bu kawang na menyong fa ka wang nang cinda wang sim fang bu Reverend Pastor Moyang bu Susan Palan Associate Reverend Pastor Moyang bu Susan Yulan Youth Associate Pastor Moyang bu Office Spirit anyo Reverend Lan 14 Minister Lan anyo tani chumbu Krista Melan anyo ya lakpa tani teman vai speaker pai nang tani bu speaker hadau ba thaidam da pai bu khong kumbu da mongmaya bu ngau chaidam nang hadau thaidam sahana acheba kawang bu moi man ya yang yang lak chingna teman mulan yoi mung changma yo ba tan hau sebu hadau ngau chaidam nang program khong kumbu khatam ya nang bu chingna tani chon dalak program tau hadau ki I hu gunang NBCC Youth Day Taidam Ni 5/7/2026 Hibak 10:30 AM Speaker Baje Tangton Legislature Secretary KBPP Team Tang Simlana Krista Chingna Monghumpu Kangpat 2 Timothy chapter 2 words 1-6 Suchung Walak Jainau El Pangwing VP KBCM Y 1 Achaulai Cha Iyang Yoplak Pahajai Maupa Tikon KBCM 2 Hemnoklak Youth Choir Ingers Choir Master Youth Choir Master 3 Topu Sailak Kai Takpalan Chingda Yoplak Pastor 4 Polok Good News Committee
5 konyolak speaker 6 toitema yopayanlak haduki unang NBA ye ingolak mani date 4 July 2026 youth pray and fasting chamle moy ngoyang gi se hadu chaidam nang sa hadu toisho fanfa anyo hadu taidam chon daiba paje maupati konda achawlai iyang yoplak china hibak fana Achau lai ngau cha tawa inang second Timothy apong ni alyang cha ma bu wong ngoye dau kai aha kresa chi shoma ngobo sepsi me nang wong nang ya hayang a saki yo me amma bo nang a hang hi chai tau mu anio alo de nyau na okpu hayang a mong hambu ka da lan de o ki ne dam do kresa chi su kyang phet amai cha ki nang a phai sang bu nan do Càng phát tuy sâu mà ngộ quan đề over y càng phát nè mang ở tâm y mong hạ tâm lạc chừng nè y chừng cả đa tuy phải ye say hay yang à vốn ba awan au phanang y ngau càng phải suy ye phan ma a y de sâu nè ye tâm cả ham ba awa ngang ling nang ide awang ba alek tam lakyang kawang ma bo wong yue tho yop bu he bak yak ni achau ba ayan kawang nani nang achau ba yang ayi bu ni amai cha tuman dang de nang ayo ong maya wang ngoya fa tam bu jne se nang da min yong fa boy NBCC in me te mongo pu taidam yo me kabishem pumanok kayo mai tam ya hado taidam yong maya linga tumana tini chone taining hado ba taidam lak chingna se paibu nang ni halan ocean nang kham ching mong de payong onang ge karong yu a an mongo wanda chude mong sang hang kiji takai den bu hang kiji pai chude mong sang pai tuman hado nang kham ching payong onang tuman tang man nang yaha ajawa wet de wai bu pai yaha mam meng ha bu pai so da tan dam pha hadau landang ma tani shotching wei ba ma wei yang bu mai dam be kang bu ka dalane hadau ma lokalai wanda ta anga wanda yongwan ba ka wang nang om bu pai hadau ba tai dam chone tai na dam pha ayang nang ngau yong wang ngoye hadau nang sau san ba ka ya tani ngau tam lak I dok pai si show me I chude mong chang me I tim bu tok te kaya wang nang ka wang nang mo he mane ngaw dam pha chai ya yang a mo he man taw ya lak chine se hado tai dam lan yungwan ba ka wang nang da fan na fa yang a nang bu wong yu yang a yok poi hayang boy ba na mo yo amen yop bud dambu tikon ba bar munyong fa wungau chedam nang sa hem loklak youth choir master de injar fana sa iman hipak fana
Ang wang amay, ngamuk amay, phải hem lộc tâm bu chinh na, cái bị xiêm yết khoe lần đại mình nhung phàm ngay trong trái đầm nắng, anh yêu khoe mà sờ mà, vui bu, nó man không gum bu da cao ngai chinh đầm vui man si. Sa number lim, to bu sai lak, hay tak palan chinh na yuplak, pastor, sa pastor di hipak panang. Kawang ngawa heki inang, numan kadok ma ngai bu se yoma semai bu bawa ida do bu fai yongwan ba da yi inondo. Kawang ba mikti siwada ma yi inona ya bai bu do bu nam no ya bai lak jing na so san balanda he bakem na. Hymn number 195. Mana do bu, ya bai bu, yalak pa kawang tang de ya bai ya. Ani upha bu lan jinu muhiman yu yop lak jina se. Teman bai pa jai long jing di kon de tong na. Yopa. Haleluya. Muhiman na tamba chao yang ayen kawang. Yoi ayen to bu tok te. Au yen au sin bu ka te. Yoi de muhiman tambu yu mo bu. Pan phong to bu ya bai bu nok sa phong jong. Mi sin doi sau jing na ya bai bu nok sa phong jong. Mong mai to bu ya bai bu nok sa phong jong. Tôi sao mà ông bu nghe ya bay bu nok sa bong jong. Tôi sao đã tai e ba yop ba khum bu he bak ya bay bu nok sa bong jong. Ayang semil lam he ma takatin maya tambu jingna minyong
pa ya bai bu nok sa bong jong tui nyu nan ha me hui lai me ha hi ying me yan ha yan mong me au yen au sin bu ka ta yui de kawang ba muhi man bu se tai atau yang ya bai pa bu yen nok sa de yalak panang muhi man na tam si ayang atau ba siang ingin tui nyu nan ha yan mok simi lambe nang ang jing jalun bu me chuan na pa ya tai ba tau ba siang ingin jawo dam minyong pa muhi man yu yo boy tolana say uba namong yo amen Kawang Sausan Balanda, Wiman Pa. Oh, yeah, special prayer. Yopu nang jingna luma, wongpong namyang, tenap numana hebak ya boklak. Tak sang bulano kawang songda pai boklak. Anyo tak bu sai che hayang boy nanga tenapa ado ngaumi tayo hayang tinok jingna kawang songda ya pai hunang ke sibu. Prayer request mo kumaa. Yong bu oklak, tayo mawang mana pa ngonang hadawalan jingno yoblak. Tayo kamado kawang ngao iwanda. Hango ning nay bu yanang ba ating lak bu fay yoy ning de ya kai ya oklak jingne ayang sakin na mga yong lak jingne se hebak ebnang tayo kawang ngao haki inang iya mongpay balan maya tamnang ayang iman mako lan sawa tamnang yong bu oklak yung wan ba kawang mongpay balan maya tamnang hayang hangsin luwa mako ngonangge maya ngonangge adaw may tamlak adaw sa tamlak kawang ngawa ina tanap nang ma sa tamlak nang ma may tamlak adaw hayang mongpay ngobo adaw tulumay tamlak kawang da ating laka yoblak bongbong hayang ayen jingnese wongpong namyang bu simen lambe kawang songda ya bai bokla moilan chama mik moiha aniu kada adam yong hu bungoya kawang mohiman kawang mohiman kawang mohiman kawang mohiman ang heba nang ayen me sang bungo tanap tay tamlak ang hiba nang desayang ngo ado breakthrough tanap nang atawla teman jam se takadan balancing na hayang wongpong namyang bu agenda prayer request ya bay balancing na awa hindi bu hibak mo mayedam Enyu iyo may dam iya yalak panang may dam. Tahu cina kawang yakte ada ngau muklan yak paya. Yoblak so tengok bulan nang yaknya yakca yema yong bu kada jengnese yopsi. Nang sisau tok pay yema yong bu kada jengna yopsi. Teman jam si yopwe paya. Haleluya. Acau ba ada ba yongwan ba kawang. Nang dokter lau kawang yanang nang cha sing deh itu mana yang nang oh chao ba da ba yawan ba kawang au yen nang da ateng lak nang ayen ala hayang among hem panang hayang ada ayen ala hayang among hem matuman ngonang hayang boy kadok nyu ma yalak pa ngobu chingne tuman ayen me mong pai bu yalak mong miang bu yalak mong sang bu yalak tahu chingne hang heba takai den gaya hang heba chuwan gaya nang kadalan maya yang ngo nang kadalan sangabong yang ngo tenap yang ngo bu kadalan dang ba nang sausan ba nang menme tawa yak honge
Nazareth Jesus Christ man ma may dam lapa angan wong yu dam yo boy be healed in Jesus name Jesus Christ man ma may dam sa may dam do Nazareth Jesus Christ man ma takpu sangbu lana dam do be free in Jesus name hallelujah hallelujah we break every unseen bondage every spiritual operation, every hidden attack, every chain of darkness, in Jesus' name. Let freedom come in the name of Jesus of Nazareth. Hada pumayafan nang kadalan singne yuda mayo boy. Ayan ocean daw ba mamenyana nang de yobakembu ya abaye. Nang datong buhay lainnya na payangonang Nazareth Jesus Christ man ma wangdang kawang nang yakta semadam boy sa nang iman dalana dam bu pado may dam do dakhitan bu asay mo bu kawang nang yan na dam do anu kasi yaha sangabong na dam bu lana dam do tulo may dam do hayang ayan chin so bulandang ma kawang nang ayan moy mana dam ba oh chao ba da ba yung wan ba kawang nang kadalan nu sakpu nang sipsi gaya chao damba nang kadalan sangabongbo hataw takmyang nang sipsi hayang nang angan bonga chao damba hayang nang kadalan mongmyang bu mong sangbu hataw hanggiyi yanyi ba Jesus Krista nang ki damsi hayang nang kadalan hanggi sa hado nang achaw kimching me tan nan tamba sa nang lana damdo hayang sa iman sot wande iman ki baibu hanggi ni si ki be yong atulu mai me sot na damba Nazareth Jesus Christ man me mai dam lakpa angan wong yu dam me lana dambu pumai ya fan fa dam me Jesus man yop nang dolana so ban mong yo Amen. Yoi ating lakpu tangma yoi tak mai laksa tu tenang anyu ma pu tole mai pu chau laksa mong tenang anyu pastor bada munyong fa bu chai nam nang Yut lam taidam khema sa number 4 polok ilak to khema polok lak china kunis kumuntilanda hipak fana
make your home in my heart. You are welcome. Oh yeah. You are welcome. Oh Jesus, you are such a perfect love. Oh, you lift me higher, lighting up my way. Everything is brighter. With you, everything is better. With you, I am right where I belong. In this perfect love. Polok au tambu kunis kunjilan noman da menyong fanang sa konyo lak hipang onang konyo bu datai ba hipak yu bunyina ke bisham pastor hipak fan. Oye nausin, KBCM, NPCC Youth Day dalam ayong degi, pumenok kadalan hayang ayen gam oyong subulan, esay mong may pon ya nang. Anya ina hado special program ayong me. Konyo ba cingna teman auhid tong lakai se tay ngoyang gi hayang teman fay kaksua pa jay tangtok literature secretary KBBB. Nan pa oklak na yang ki heki yong mong hema anio mong maya taidam hanatan buki tanap pay ngonang tau hema si haudam lak senga ngok budok te teman pay tanap speaker cing mailam lenga cham yong lak jenis tong na teman pay speaker pa jay tangtok ia Langmeng nyupu kadangonang Apoy Baptist Church former pastor Reverend Wano Inok Nausi hayang sa payong namyang degi hayang iya KBBB ma literature secretary alangonang anyo earlier MDC ma professor na ngodobu presently EO anyo PhD research scholar ngonang doctoral studies process mengonang sono oda ngonang tau dokter konyak pangcim gaya monghembua Bible revision sigidrina iya yang tu so yong yi ingo dokter pau yang sa Bible revision tai ngonang inok nyuyonga KBBB woman secretary nyuma lia ngonang nyuma lia inok payong teman pai pajai tangtok tenyi bu speaker si hau dam nang jing melam lengan tau kan te pailak chin stong nang jing abo ngau pau nang ani tau ki mu e pai cham se ong bu teman pai channel yong tok nang u pailak chin se ong tong nang channel yong tok a chau ha nyubu ngonang hayang ia PA hayang MDiv so yang bai Oriental Theological Seminary mabu graduate kada hayang teman bai KBBB me office assistant alana bai bungonang sa isi hau damnang aniu third teman bai baje hako okay baje hako tobu village mabu hayang pangchim kari yipang onang tau kami iman lim pai ngopu mong mai pon ya nang
sa kunyo lang unang tu khema teman molen yong ha jam yong achunga potang a kata tama achunga potang buklak ni sa speaker ba i sut ja se bunne me teman molen sut lak sa ide hipak fadan sa Mulan sotha. Mulan de nap mai. Awang ne sa ibu sausan balan lim teman mubu. Kristayang salam ke BBB mission sanda mubu. Cim ngobu mulan de awang ne cai tam nanggi. Teman phai bang sim phai ta ibu soching wui ba tini ibu. Teman nyumba KBCM, pumunok sausan balan sausan yulan, ay ong lan, hambanaw may lan, lungay ang lan, hangsin hadaw pa, yung nong umatiya, tini ngo nang, mulan de daw, wang simhaw yung nang, mulan na, hadaw tayo dam na, muhiman daw yung yanlak sing na se, numan o, ajing na se, numan mong me, yubatan okay. Atau taidam lingwan de numan ada nyiklak singna se opportunity amai cha phatam yang ki atau jingna so yalak paminyong bupanang hengho amai jingna so yalak paminyong bupanang tani ya sande ngonang Isu Krista da adenglak palan teman jingna se cha phai siong bunyi ya tani ngonang tauba resurrection di me ya panyang mengbu kesalahan teman ngonang. Kadang nyuma monotheistic religions lim ngonang tau the Abrahamic religion so yoklak. Judaism ngonang, Islam ngonang, Christianity ngonang. Tau yome iman jing world view lay one day. Judaism yang ke Jisu Krista libu hayang boy yang yija sa ke yang ke. Islam inang Jisu Krista yeliba wang daong bu sa hage inang imane. Hayang boy Jisu Krista pai de boy balan teman inang. Jesus died, buried, and he rose again and ascended back to heaven. Make no mistakes, he is coming back to take us all to where he belongs. Teman sa inang. Jisu Krista libu, mubu, yang ibu wang dong bu, tahu mas sobu ni je, ni se yulak orang. Jisu Krista ni se yubu, yung wan bani. Kalau cinde teman tuiling sausan wante, minok sau wante, kata muk sau muli yang mongjang bang yang ngolak cinde se, moilan ngang hau se, kata ngau gaya bang ne, moilan de nan peng dam nanggi. Tanya ya, cilalan tengau lak cingna yung bungo nang cilalan ya pan ngau lak nyuhoi bau cimbulung may lano naman o cilalan muhiman tau yan lak cingna se acingna yupah ka campau yang ana ba World Cup season ngo nang mulan World Cup te laye hagang ngo nang ba se monghim nang tau lay daiwan de siong bua Argentina supporters lan sengok lak sedek nang mind refresh na miyang World Cup history di jam ya. World Cup wang bua 1930 me wang yang ki. Awang ba World Cup 1930 me Uruguay ok yang ki. 34-38 me Italy ok yang ki. Siang 42-46 sa Second World War ngai bu jine se yewon. 50 me West Germany 50 me yalak pa Uruguay ok yang ki. 54 में वेस्ट जर्मनी ओक्यांग की 58 62 में ब्राजील ओक्यांग की 66 में इंग्लैंड ओक्यांग की सियांगा 70 में ब्राजील ओक्यांग की 74 में वेस्ट जर्मनी ओक्यांग की 78 में अर्जेंटीना ओक्यांग की 82 में इटली ओक्यांग की 86 में अर्जेंटीना ओक्यांग की 90 में वेस्ट जर्मनी ओक्यांग की 94 में ब्राजील ओक्यांग की 98 में फ्रांस ओक्यांग की ano 2002 में 2098 में फ्रांस सियांगा 2002 में
Brazil ok yang ki, 6 में Italy ok yang ki, 10 में Spain ok yang ki, 14 में Germany ok yang ki, 18 में France ok yang ki, 22 में Argentina ok yang ki. Tenung ohe olak naman taya. Ado World Cup history dala iwan de teman cha fai syongbu match, the most watched game ado ngona. Yung kata sangyak mongko ayen panapai discipline naman yang uon bu teman ngina. New Testament scholars yome lay de iwan de. Ball is someone who always uses back and forth the spirit of sportsmanship. Lai nyan ba tini teman de nyan bu ba lai nyan ba lambu ball. Hadoa sportsman lanjing spirit. Hangi ba disiplin ngonang. Hadau jeng me iya yong sangyak mongko nyan bu teman ngina. Tau teman ba yup kening. Nok ubawang tang kawang upa hado hibak nang teman dapha tambu jine minyong ku panangki nang halan teman sipejim ngonang tang sim lande hangi bangaulak jine se yang ngonang tau akeng meyong ngonang nang ngau tampa hado muhiman butai tam jane meng tampa ngau mantai be ayen hado hibak nang yaksa dapan dapai jisumin kayang udang kaung diup nang ke upa nang mongai yo. Amen. Ola sine hangki yang sports jing cheng sing busi sports jing kamandri asen mai hangga phabusi jing leaders me hama pola ehi pang mo olympics yang ismian games ado ngo yang ge isong mo ngo bu hataw ma participate na mengya sa lai daiwan de bible na sports me participate na meng bu bayinang hayang bu sports yang yasalak pa lam mai haga sing yang ngo yang ge Taugi mu leaders nyanwan de sportsman lanjing spirit hado chiang me ya phanyang ma bu tamana nyan bu tamana nginang. 1 Corinthians chapter 9:24 to igning mang ona yang wacha haki igning pet pu wai balan asaya pet nang phat pu wai balan asaya phat nang hapoi seja sahawa ngau tau nang tau ban no mana isinga haka Numana okpung ilak jingne fatto. Dai gama teman hasin sportsman lana sangyak monggo sa Messi jia Ronaldo jia FIFA World Cup lift na lak jingne se ngang nang. Ya sanya ya libo fame and glory hado min mai tolak jingne se country jingne se. Hayang boy hatowa pole bua ma atai lakpa. Hado de chang bungonang. Oleh haki yang hasin na hangga kamantri ngaok pusi nyanok pusi se teman background story da laiwan da teman singok buah. Ia 10 making missionary ngo yang ke nyinok wiwa missionary mula na singnang. Aging profession ngo nang first century ihibang mea hotel sungo bu iji. Siyang igi bu 10 making profession ngo balan nyinok ngo nang buyang. Greco-Roman kadong nyumubu, hayi hongkem bumubu, athletes lan, wonlak sines cimbua, emane wibu kibu ninok mongo yang kronsong wido bujinese, hado stadium dewe yang patbu, sangbu, wanglim ngaibu, disiplin na mengbu, ya onge hado apong tau observe ni yang saji, aging leaders nyan wande, sila lande, hado may yapan yang nyan bu temana nginang. Ibuah hasin na wanglim ngayang sangyang monggo hibak payang diet restriction maintain na meng yang yaong sang hibak laulung hake iman hado sok tolak cingnes hung hau tolak cingnes iman panang hayang ba hado ma atay lakpa hang hibak Krista me teman ayin sok tolak ngonang hado jaseng yaman lakpa hama ma atay lakpa sok de kapte hasinna sangyak monggo ayin chin panapa won bua hama yima lakpa Krista sok hangi batolang onang tog de jam hangsin teman sangyak laksi tog de jam hangsin teman panapa laksi
Christian life discipline na menglak si se hado may yapan yang ngawu yang no se haga sengyanang. Teman, tani 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 6 fa yang wanang yapan lak jingne se tangsim lana Krista jingne monghempu keng phat. Hado lai may yang lo buni ji 1 Timothy siang 2 Timothy chapter pangi ang olak atau ni saya gema mayang lo buni je atau idhu jilalan teman nok ti yang yasan lak ne lakhu yunang galak atau ibu teman ne mong payang ibu nemeng gema yong yasan yali mai bu ngaulan nyanyang unang jilalan teman nut nemeng yang nok ti yang atau 2 Timothy chapter 1 2 atau ok kema khong kemi itu mayang lo bui je okay hake ilak jinesen teman ngangkai. Hado 2 Timothy lai nyan bu da lai wan de. This letter is a letter contains word of encouragement. Yung encouragement pabu lai jataman ang hakinginang. Siyang hatawa tay gama iya kap nok mango wan de nyanang buyang. Kap nok mango wan de just imagine. Hanggang yan huglaksi. People will never expect word of encouragement, word of wisdom from someone who is put behind the bars. Isa ka man nangukap nung mango po naman kumaok. City line, encouragement, mong yung lak ching nese, pumanok lang de, friends and neighbors de, nyan lak ching nese, nangoy day kalak. Hang ching ne, mentally, physically, harassment, torture na mga ngoklak. Hayang boy, it is when he was in the prison, hado second letter to Timothy nyanyanggi. Prison could be the last place to expect such word of encouragement, word of wisdom from anybody. Hayang bahagi buhibang me nyan bu tumana nginang. Pola Timothy jing nesai je. Silalan hang sin ngo nang teman jing no. First century bang yang ngoy kelak silalan jing neso. Moy lan jing nese pola teman jing nese yahame apa ngonang. First century hibak mawang yang tanyi sa atong ngoy pumay nang masangsi tuiday hang sin ngay nang problems lili jing nyoy nok so pu mache jeng matia lifestyle jeng matia nok yanbu jeng matia idol worship jeng matia isike ma adultery jeng matia hang hiba tobek ngawya boy teman online leaders lai nang Paul jing instruction dari nang hangge ya bai no se hadau jutai tau yang pumainong ma teman sangsi tu dali li soft ne meng nangang nang se wan de pola teman jing ne se yaha guidance jane teman hageng inang. As a loving father, Paula Timothy de ya onga kan yang ge ating lak yang ge hang ne atau Timothy jing likesi lai wan de inyu Eunice EP Louis Lan mabu Christian nyungok wang lam Hebrew scripture de mong fa yang sengyang Bible now si ja yang sa temanaga sengyanang tau na men yang Paul Timothy de nyanbu ano alaw lai de wan de temana yang min mai pa yang my son my dear child a true child se yang kan address na men bu temana nginang. Pango text verses 1 to 2 talay dawan de be strong in the grace that is in Jesus Christ. Krista Jisu sipsime wong nang ngoya su se teman hataw ba suday tawok nang taw kay. Paul does not tell Timothy to rely on his own abilities but to rely on God's grace. Krista sipsi hataw fay ngolak sinese ngabu teman nginang. Spiritual growth alaw fay iji hayang boy Krista fay yak kap monga relation may ngo kamanaksi yahama jonglak spiritual relationship hataw menden na menglok sinese ngabu teman nginang. He also tells Timothy to pass it on. Iya singbu hataw yalak pa paacay talak sinese yalak pa nyawtam lak sinese hayang bulay ja teman nginang. Faith is meant to be shared and multiplied, not to be kept.
tamlak wongpong Christianity kawang cianga atau ciang ewan de caca matiang anap cilalan mana yang bu teman ngayang ya democratic country ngobu ya teman na freedom of religion na karantit na men yang ngobu ya ngayang yang ngawlak senang bu taha tayang ya bu yui khusi de mayang ngawlak iji bu se hatau balam me cilalan teman tiang anap haga ngabu nginang. Christianity is not an individualistic affair. It has to pass on to the ends of the earth. Nang masholak na iji hatawa. Hatawa katunya akan akim ngoya teman nyawlak ngonang. Mayang yung ngawlak aja, bayang yung nyawlak aja. Yui khusi de si ibu. Hatawa pau bu ngonang. Nyawlak ngonang. Hagi ibu yang si yang teman yinyaw bungo bu nemengak, temano bu nemengak. Yelak penyaw kanyolak cina se teman nganglak wongpong. NPCC tim akeng nyumu ba 1+ meter senginang cha pau me kau ngonang se ma bu ni cha hatau pau me kau ngonang. Cilalan tani ma bu yapan me ngobu teman sengnang. Niyung ba cha singkem yang ba yiyau gelak. Tuminok sosan balan konggu yiyau gelak. Cilalan teman namu responsibility yalak. Nang simba may de. Nang simnyu may de ba kawang ngau pongotam laka. Hadawan nang tuiso se. Hadaw balam teman haga taya. Krista meng balan temana. Kata cha ma bu ngi bu meng kema nang tului yimai kelak. Nang de heng kelak atau kata de wenyang man ngau mane nang tului yimai kelak. Atau ki manang teman question na melang unang mo teman adeng lakpu de nang jing responsibility. Caca manang de heng nang bu tayang nyolak jing nese ngaulak jing nese. Tenga tamlak jing nese. Hayang bo teman hi sing buki ye wile nang bu. Au sing bu. Kawang tau ni tau hipak sikam libay kalakay teman de. Nang wenyang isi panga. Tani tau ba yakja i mengwa sebuja. Si ibu nemeng kama teman de. Caca pai senyak bu. Hipak jana tau ni mengalak teman de. Tau kay me. Teman jing responsibility to pass on to the ends of the earth. Manang maidan me alak sina se mulan nganglak wongpong. Teman na verse 6 talay wande. Kaheman wai balan jeng me. Ngau yang ya penyang teman nginang. A farmer works patiently before the good harvest. Nong may lau ong lak jing na se. Kaheman wai ba. Patiently nyem may buway tanang. Taan bu sana iji. Isang yang nang bude. Dahil lilaman tayo mo. Kadok kuye paye naman onang se. Tayang o yalak pe. Witaway nang se, chawosa nang se. Yaw nga sang tuiling nang. Tauki mo, take ko. Katok amay mayat yang anong talim tawak ko ngoy buniji. Hayang boy, aupe take ka, katok mayat lakay. Yat bufay nang hato take ka. Ya, ang sang nang. Why mahong nang? Why si wang kame, wang yang me? No. Season li mahok ka bay nang ato tage ka. Akim na ato tage ka. Sienam nang hetaday nang. Tao mangay bu me telim tawok ko ngoy nang. Sanglak wongbong teman. Sang bu me kau tolak ngonang se teman aga sengya. Paul jeng dalay dewan dia. Kawang paya ang intimate relationship ngobu. Sosan ba amay jayang sa taman nagasangyan. Iyo meng sibu kata ng oyang ke kristaman ho ba? Kata ameng ng oyang ke. O be hoya bay. You turn. Saji, complete. Turn na meng yang saji. Krista jingnese tuiling sosan tayo bu taman nginang. Ya ang relationship may ngoyang ke.
Yung may apong tawa Jesus Christ may bujang singyang ke. Taw manaksi iyok po kayo no. Sang singay bantu. It is not I but the Lord says siyang soft na mo problems lang teman nginang. Jajama it is not Lord but I say siyang ngong pumenong ma sang singay bante problem solve na melak chingna sa nyan bu sidi lai tini teman hadol da yang teman yak tek mong nang. Haga the relevancy of Paul's instruction is very much applicable to all the youths today. Timothy represents youths of all generations. Hataw mga butsilalan, moilan, represent naman yang unang Timothy dia. Tani, hataw ngawa, Timothy di ngawa bu ngawa, nang dengaw nang sa teman hataw bayapan mahaga sengyaha. Paula, saji hataw lai, nyan bu talay ban dia, long may naman yang saji. Yung wan pa, pay, tailak hibak ngui day yang lung may nimang would full of experience. Iya kabang may bujang yang abong may chiponyo yang ki. So now Paul wants young Timothy to experience the love of God that he has experienced in his years of ministries. Aging yung length of ministries me kabang chiponyo yang may bujang testo yang hatawa chiel mo ya boy sense of urgency jang yang hatawa hako nyan lang ngai buyang siyang Paul dan nyan nang buyang no se haga teman singnang ang ne Timothy ya nyim mai bu nausi o mai chong bu ministry mo mai lengo hayang boy Paul sing bu khai no experience ni mai yang teman bai lung mai lan sot ngonang Bulan na singnang. Chilla hipang me various stages kai dai nang. Tawan de. Timothy may abo simnyu ameng bahulak hai. Simba ameng bahulak hai. Taw mo yin lak singna se. Paula singyang ki the word of God will come under attack from satanic worship. Kawang ngau de la yong lak ngai klak. Hataw hibang me to remain faithful. Kawang payak tek mong walak singna se. Hatuang ngailak nyalak yang se nyan bu teman yang inang. Silalan teman mulan sinang no. Mulan sinang hataw musot bulan ne. Jaja ma tumano hau tanang. Ayin me. Hataw tayo nang ministry ang yang Mong sang bu bay nang. Mong meng hau nang. Sometimes our life is just like at the bottom of the valley with the sun seldom reaching it. Kagong mong me, wang hi yo bukan, nyai hit punyoy mong ubuki yo, jaja man teman hagi bu feel na meng nang, hagi bu hibang nguya boy, yung wan babayak tek mong olak ching na se, nyan bu teman ang inang, taong na meng yang Paul led us te dai bonde, yung strong fresh use na meng bu teman ang inang, stir up, do not be ashamed, be strong, avoid, atong yung important ngau muglan. Sila lang note namin kayo. Stir up. Nang jajama, Kristan mo po. Nang yun nang bakan mo po. Nok mo po, wa tayo nang. Hayang po, nang ayin me, at one point of time, nang akha ngayang yup yung unang po. Kawang pay. Kawang ta na nga, yo nga chanyang unang po. Hato flame still nang mga unang po. Hato flame din ang chong na tamdo. Siyang hato stir namin lak sinase, ngangya se, Paul kaya teman deheng tam nang. Do not be ashamed. Do not be ashamed to say no. Min silak tayo yinyam na bongbong. Nang simba simnyue, wang yang me, party tayo. Nang yawawlak bongbong. Do not be ashamed to say no. Kaya, no silak tayo tawaw. Paula to inang butumande. Be strong. Tokpu lama-lama baybande. Kabang ngau pay yaktek mong waya yo. Avoid. Nang da atuk paylak na himeng bu na meng kama. Tau simnyuang to, tau simbang to, tau sujusuno. Avoid na meng to ja. Sujusin mo yang nang sanglay maba, sujusin maba nang len na tameng ja. Avoid. Very important phrase. Taman cude mongjang ma do ang ha.
Taning mo nga KBBB Men's Ministry. Lung may lan na jude may paibuga ya. Natalan siya ilagyang siyang ministry ya tainang. KBCO mo naman ya ang okla. Evangelism department ya nang. Tao evangelist lan bay iman na kaisi bujing nese ching plinga da kem yang ge. Tao ma sing ya bu ma ngoyang ge. Atau maabu feedback pa nang pumenok lan bu hato ministry ya hami mu asong wando wangha sebuyang. Ayong may nang gi sa continue na yang hato launch ni mga tayo buto man ang inang. Kawang atamling yang nokpu na idan pisama ang to bujing ne ang to iibande ang to bu nyui me to bujing ne se atam yambu hato maya phanyang natan nang apu siang Genesis 3:9 maya phanyang tani hato men's ministry ya tainang hato wande to ja sing ya bua ini comparison statistics te chiang ngawan de kunyak khungdim ma sekolah na yung may nang gise layog yang gi exams te laydo sekolah na yung pass bu percentage nginang kam to bu competitive exams lan ma chia so san tuling bu ma chia yo bai kham bu ma chia yop nok te pai bu ma chia sekolah na every activities me yung may performance hayang tayo buto man nginang. Hato evangelist lang keme iman ng nyobu man to chayok bu natalan na ching atam ti konyam lak itaw sinang ginatalan tamana. Tay duho. Hato ba suggestion nung nang visiyam yamlak kata amay itaw sinang gi. No. Hanggi ibu jing seminay sabu jaba. Oh to ba iduho. Unanimously, yung trustworthy pa iya ka mamay kalasa. Sa kay yung monghemba halak kata jing sojam ito bua yasalakay. Hataw ba yapan mo nang. Chokay mokpu jeng ma angonang. Hataw ta ngo naman already yang ngonang bay. Yung alarming situation ja tau jayok bua. Ini evangelism department nga report timbume. But rate talay wande statistics talay wande sekolan wang bengma pu upay bu yung natalan tok mangonang yung distance manang natalan na wang bengma natan hangsen pu si lay wande yung sekolan pay fen wande yung apang amay pa yapan mangonang hagi yang death ratio libu statistic talay wande ba natalan yung cham lui yang sekolah na pu buma loy libu makum natala na pu buma makum libu macam loy ngonang yang menatalan ma uyang misfiring ni yang may de ke bande natalan ma uyang mi nyoy me sibay lang yang ma bu natalan yang menatalan ma uyang driver gip yang ma bu natalan yang ha yang akan pima ke me why substance abuse mengo yang libu natalan libu jay nang si wande natalan libu jam loye pangnang hato ratio imbalance yung pailak hipak me yamay lakja situation alarming ngonang hato tuman mong manglak natalan mabuli di kiyo kawang iya ba hato lan jenga taidu hanggang ulakay no mahabu kata pali si saan natalan ngonang hato lan pong to ulakay Cilalan teman mu yulak wong nang semba may me teba 1+ matter sa tani NBCC yanang. Cha yinlak jingna sa pa nang semba may me responsibility nang yala mong pastor ba hang yalak. Sausan nyoy palan sa hang kiyaklak ato asin bu pang bu sina pang bu. Cilalan hayeng bulan yulak jingna sa nang sim nyoy may nang semba may me yulak jingna sa teman ngang ha siang ngalak wong libu jam-jam ya apa no alam nyingo nang se tawah ga sing yang ge Christian yin game bulai the pilgrim progress John Banyan yan bulai lungmailan na sing ngoklak tikpalan ngau ma jing ha bulai tepcha ngobu hato lai iwan de libu jam-jam ya apa libu ja lilak mangkok sa melaklak tau de lepua yungwan ba ni yang yilaklan libu jam-jam ya apa cha to sing down lower than the grave.
mangkok sa cham kaya nga yulak sinang. Tawa maapu ching yudeng wilaklan. Libu cham iya pa no mangkok sa malakyang yung wan ba ni yang ilak sinase hadaw tay ilak jaba. Natanlan yung nga yamay buyapan mga onang se alaw naga jadong onang ba yang ba kunyak ching statistics talay bande hadaw bayapan mangiyang mong datak po jing nasi inang sa sot ang wabu chilalan moilan yung nasong at jaygay. Tama na creation account dalay wande creation account to cham ikinang Genesis 2:7 Genesis 2:7 tau fay me yung wan pa kawang katok kata yawangay hayang inateng me ayin law yoatam hayang kata ayin yuha chane mem lingwan de Christian account de lay wan de kata cham ya be sekolah na tanjing hembaleban cha ngayang lengbu no se wan de natan lengbu bungau da lay wan de kawang iyak yaw ngayang ki ngaw yang ngayang hadaw kata te ayin law he dam yang ki God breathed into the nostrils of men. Tahu mah tahu kata ayin na yang ki. Kata jam ya benetalan temanan no. Wang olak hija. Kawang pa mabu direct contact hada breathe ha bulan wanang bu. Siang kawang jebajing breathe teman nating de. Iju mukaya direct pa bulan netalan teman wanang bu. Atau ibu sekolah ni yana bunyi je responsibility jalak cina inang. Bulan atau sangyak hakata ya. Samnyan toilay hemnyan bu bayang ibu si 150 verse 6 me. Let everything that has a breath praise the Lord, praise the Lord. Lau hebu lilie, lau hengobu lilie, yungan ba minyong to, yungan ba minyong to. Hataw law hiyan na talan teman direct kontak ha bulan kay. Wango lagi ji nok ti lak bongbong. Pumenok yam lak bongbong se muilan na hataw balam haga tayha. Silalan nang wango buano nang nyu nang bajing na saya. Yung ka asap nok manang antan nang bu. Nang dekan bu gaya. Nang nyu nang ba haga kan bu nemang kawang ba yung man ba lengbu ba. Ahang sin nang antan bu nemang lak. Nang jam matay do. To hayim awang nyu Thailand 2019 me Bangalore mo wan de taw yang gi. Pang bang wok yubatan ngobu. Ato hayim daw lak chinese. 2018 me treatment whole year. Suko to mi ha yang gi. Yang 2019 me aga taw yang gi. Nok mo bu chay mo wande taw yang lanse mong may bu ilak hiya nyam bu ilak hiya ataw na challenge sidang yang ito hango experience nang hangga pa ulak ising tawan da pong tawo sing yang ki hayim landa nyuho ba hang sin kan busing hataw hasin kan bu hayim chong yang nyuhoy pa winni chay buwa pumanok iyam buwa hang na itang nano lansis kan buwong kembu kaya atau Thailand na sapu jenis itu mongsang emak Taiwan de sop yang doktor yang dapat doktor normal jahang uji yang ki jama pat buat yang yellowish ngonang ki how to it's okay it's normal jama yang nyak ngonang ki mak ijeng yang how to hangoi ji jasi jama bubbles yang ngainang ki yang indo hangoi ji jasi even midnight mayong kan buwong kembu heno ahaim de Yaja lanses whole day whole night jam sab yang ki hayim ma sila lan jing ni na nya ne to yung midnight ma hayim nan dalok lak hemui sing bukai to iyo se yang ki iyo sapu jing ne sang ki jing ne se haga ngo yang ki midnight ma yung yak yung tai liya dalaw yang jam pa Liao iyo se
tao yak ekeng me iyo se no lai do na ha ina me yak ekeng me muni iyo ngoyang gi tam noi hayam na kan bu wong kem bu ya hato hayam chong yang angau yi jai bu me angam atang sit tak laksi amai hu ya tam nang yu nang ba anya yam bango bu me angam nang yu nang ba nang antan nang bu hayam lan yok ke sang bu hibang me pakai sang bu hibang me nyu hai pa ta cham lo ya tak nang iman ta setak nang bu hayam lan teman tanya jauh singha au bin nang mana yang la kai jing jing ha bu cham loi mong mai na nyu hai pa lan mong mai bu wong kem yang yup pilan de nang jing chou de nang bu mai nok kadalan de nang friends lan de nang aha keman muja ok puja seno katalan atam tam hatau nyu yong cham noi yui ha cheng inang gi hatau natan ba payong ba yui ha man bu cheng yong inang gi nang cheng cheng ma nyu hoi ba thak inang bu nang nyu nang ba de yong inang gi yui ha man bu yang bu se ina tam do ta ten hang ne nang da kan bu khai nang da kan bu wong kem bu phai wong kem bu hau yang kata nang mai bu cheng ching ching ha bu hatau kem bu khai nang nyu nang ba hatau ya han nong na jama do somme challenging na teng mo to mak bun lak china se tuijer ya yang cha win ni zu ba yok mong tu lui ye mai hatau mucus wan hatau mak ngo win bu yok yang do yong mong sang kan jang ngo yang ha choi si yang hatau tai ma yin yin de ya salak ka wang nahalan ha sui bo yong common ha yu sui bu nemeng am tai thu lamang mangsen bu bu si phau mangsen bu bu si trail station mangsen bu bu si rek pikas lan hayenan ini lamang ma tau yang mosta chon yang mangsen kem ngolan hato nalana nus blockets nemeng liha su kai nahalan ma ha sui bu yong common hato common na ka wang pa mo lengbu breathing may lak ching na se clear na may lak ching na se yung wan bayak ait lai thu tani hakachong buhayan nan ngawi jai be akan phim ngwan ang ki chillalan wong nang bu hibang me pumainok toilin sausan ne nyuhi pada cham me khungkap sui thai di chaulak ching na se ngo ha su nau sin nau ya chillalan teman ya nga wan tai tak tai hospital nong thu chillalan sa pang singi nang chilla hibang wong nang bu nau sin nau ya hibang me wan tai tak tai ha yang bu present mo hagamu ngonang ya me depression me rehabilitation sandalili de lai thu chillalan haga ha bu yung bu kai wan tai chen tai sa akan phim hagang inang yung wan ba ano nang antan nang bu yung wan ba may bu lai thu Isaiah 1:18 nokti yang layang iido come now let us reason together says the Lord though your sins are like scarlet they shall be as white as snow though they are red as crimson they shall be like wool nang antan nang bu nang tak ngonang ga nang sang ngonang ga nang depression mo nang ga nang substance abuse me yang nang ga nang jeng iha nang pai hu se yongwan ba nang antan nang hi pai bun meng ma nang anu menga taak ka hangi pa cha pai sitak pu nuang ngoya boy yi ki hengai chaw tamlak to he nang hai pai bun meng ma se chilalan teman datan nang different stages of life history lai thu kawang chilalan chon bu no ministry jing ne se our God is never shortage of the instrument to be used if you are not willing God can use stone to glorify his name nang winni jai bun menga ba to winni jai bun menga ma kawang along on noi chon lakte min yong tamlak jing ne se nang antan nang bu pumanok yamlak siyang nokte ilak ng bongbong.
Taiwan de teman ayen na nok ayong laba jagi ngonang buyang with various compartments room sama ngoyang siya nga kabang at nok tok ngoyang tatanaan ngoyang kong nang bu kong epahu se silalan nongjang de nyuhui balando pumainok to teman mulan de kabang iya alak jing se i pay relationship mai ngolak jing de yalak pa kong nang teman chain chajame chaibuki se teman kabang de teman nongjang yep to buyang kabang teman nongjang de chame ni me kongwan de yep kama kabang tai malak chia tai thu ye tai galak nangaman ep manep konggalak sawong se konggalak ayang boy no tatan meng ba ye pai galak jayo kabang nang antan bu jaba mabu teman tai nang hatong man lang bude hatong man ha bude hatong teman tai bude sa ep kama tong nungo bu kabang ngilak yang no hatong man ha manjon bude mancha bu awang na to chao yang kenang to ep lakai kabang tatan teman mongjang sedai nang wong kaya au bio yo kolak kabang inyip kenang chao yang kai si buji just open the way you are. I will come into your heart and sweep away all the compartments of your life. Rumsa ma mongsi bu rumsa fungengan bu rumsa corruption rumsa tau hengon ang Buddhist, I-centeredness ngopo rumsa, ma po compartments ngopo kingon ang teman mong janga. Nang hiyep po naman kamakaong banyip yang hato kong pot chawlak. Yalak pa kong nang. Tamana, hingta mano sinamu. Hingta mano sinamu. Minitja tanku sinamu. Hato minitja, yung atu, chachabay semeng bu minitja. Christ keeps saying, open the door. And you keep saying, wait a minute. But the danger lies that 1 minute will take you to eternal condemnation. Minute cha chabe semengbu. Atau minute cha cindu malak kande ya atailak. Minute cha taman sinangbu teman. Temani ep punemeng kema inyip yang ngacau tanpa baik si buah hangsin may busi. Okay, silalan hangsin tani om yang ngonang. Atam kata wa nokiyam bu atam ngo punemeng kema. Atam kata mongsi mongmeng bu mongo punemeng kema. Atam ka substance abuse men wolf de yang ngo punemeng kema. Nok ti do nang antan nang bu. Nang nok ti nang cha nok ti bu gay. There's a celebration in heaven. Okay, hatong ngo gay. Silanan hangsin chimong nang mulan da nan dam nang kawang muy mansi. God bless. Thank you. Kau ngau jumlah mai ku nyaya tamhan tamu jenis speaker pada menyong faham ngau cara menang kau wang nang ministry dah cinta moi mansi. Toy jam melokla kem number 169 epatan kai atau hem lok mandai ba youth ma bung ngau adam hadu ke cara menang ke bishem youth ma bung ngau atau ke adam cara menang KBBB Youth Mission Project Hatmung Week sangonang ngani date 6 to 12 July 2026 atau Mission Project Hatmung sa atau ngonang tau kai ma atau hatlumya hatmukya anyo hatni program thaidam macam le maya youth lana te ngonang bu sa ba tau ngau chaidam nang an ni sebu yalak pa atau KBB Youth Convention ma wang cek hengau tawan da KBCM Youth atau KBCM mission amount ma hadaw ki hengau tau painang hadaw ki o tanungo yutlan KBCM yutlan anyu apa numan nok da KBCM hadaw youth missionary project jing nang ngoi kalak kaja tawanda muang ma numan chamla mai namnong bukio tanungo hadaw ki namno kayo sa hadaw charam nang ani opportunity cha nang hayang tawa missionary toilinga alaw kanda tayok hayang boy aching habu 5, 10 rupees, 200, 300 rupees hataw kaya missionary dwelling lak opportunity ayong chao sebu hataw forma chai dam nang
Anyo yalak ba atani KBCM yut kai kata khwerlan atam hemlokpu anyo atam tien sengebu anyo tiya hadu kia chamdoi mai bu gospel KBCM gospel pit kondes setia 2 PM ma hadu yom nong onang tau khem anyo abalan tani ngi bukia tani fai samai sa anyo tia hulang onang hadu kumdi wok mabu participant lan pelang onang tau khem tani hadu worship team chon bukia sound system kongkum chon yang tia hadu kia gospel pit kondes ngolak tau khem tia konda ni mo hadu taidam da om dangang kayo sabo hadu request ngau chadam nang sa ep tu bunam yang teman mula yong yang hadu hemloka cuma teman molan cam siup ha ada yoblak ngau muk cani ada ki ikeneng awong ma points ma teman KBCM pumonok caman molana tani ibu speaker ayan ministry jingna yopha anyo tini ibu speaker anyo fa pai bulana KBCM pumonok jingna exchange prayer ki ada ki yopau sebo ada ngau chalam nang ni sebo point ma ada KBB mission hat wong ngani uang yang onang atau taitem samai bu solak Cina samai bu cuan dalak Cina kau uang dah wong yo pak nyelim sebuah poin ma tani atau taitem yo pak aku uang bukia atau taitem samai bu solak bu Cina kau uang pada menyong fa teman mulan jam yo pak ayo ayan selak Cina tani bu speaker amen selak Cina cai dan let's pray together.
Nokpupa wangtang kawang upa nang dayalak pa minyong bupanangki nang halan tumane. O nokpupa in kawang upa tani NPCC pang mongobu pumanok lili meto taydam ya taynang. Nokpupa in kawang upa silalande lama yuyu ya pan mehengang oklak. Nokpupa in kawang upa auyin ausina cayang ki nang muhiman damsi. Cai bu sanay jebe nokpupa in kawang upa hatawa. Pa caya talak cina se ca te nyau tamlak cina se silalan teman de hangki yi ne menga tampa nanga teman de ngausi nokpu ba yin kawang upa tani silalan mabu ya fan mengonang nokpu ba yin kawang upa hayang boy nang mai bu hang ine nanga teman ayin tanang o nokpu ba yin kawang upa nanga teman mongjang de kongnang teman de tanang hayang boy temanan nokpu ba yin kawang upa nang de teman mongjang yep nanga kep epu wing cayang caya taman hu minitca senang atau minitca caca bay semenggu minitca atau minitca kaya teman te mabu lam de ya telang ngonang nukubain kau nguba teman te wong ya kai teman mongjang ep yang nang te teman mongjang te nyim tam yang teman mongjang teman nuing wong lam khong kum bu chao oklak jing dese atau maya panjang atini hangsin ngaulan teman ngau tam yang ki caya yang ki atau kaya teman nang minyong tam nang atau ngayu kaya selalan tanya na nang muhiman tam pau se yomdok yong may so tam bu jing na nang tam minyong pa yana tayo pe nang muhiman yuwe ci sumin kaya nga wang tang kawang dium nang ki upa nang mo iyo amen Walk